Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Hello Kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Dziṅwe khemikhala dzi shumiswaho kha u ita uri zwiḽiwa zwi vhulungee lwa tshifhinga tshilapfu dzi khombo kha mutakalo wa vhathu. Izwi ndi u ya nga ngudo dzo itwaho kha ḽa France. U ya nga ngudo, u ḽa dziṅwe khemikhala dzo ḓoweleaho dzine dza vhulunga zwiḽiwa zwi na vhuṱumani na khombo ya u farwa nga khensa na vhulwadze ha swigiri. Ngudo ndi tshipiḓa tsha thandela khulwane ine ya khou bvela phanḓa kha ḽa France. Vhathu vha fhiraho zwigidi zwa ḓana vho dzhenelela iyo thandela. Ngudo ya u thoma, intake of food additive, preservatives and incidence of cancer results from the Nutrinet Santé prospective cohort yo gandiswa kha BMJ. Ngudo ya vhuvhili, associations between preservative food additives and type 2 diabetes incidence in the Nutrinet Santé prospective cohort yo gandiswa kha journal ya Nature Communications. Vhasedzulusi vha ri kofi i nga vha na mushumo kha u langa swigiri ya malofha. Vho tumbula uri khemikhala dza mbumbano dzi wanalaho kha ṋawa dza kofi dzi a langa vhulwadze ha swigiri ha lushaka lwa vhuvhili. U ya nga bammbiri yavho yo gandiswaho kha journal ya Beverage Plant Research, vhasedzulusi vho bvisela khagala uri kofi ina enzyme i shumaho kha uri swigiri i dzhena hani kha malofha nga murahu ha tsukanyo. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Chinese Academy of Sciences. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belran News muthetshelesi. Arali hu na maṅwe mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana a sala murahu, vha ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyelanaho tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai. Vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.